Oni su kod nas uvek dobrodošli. Ukoliko neko želi da se izdvoji iz tog civiliziranog dijela svijeta, onda takav ne može jednostavno biti bezbjedan da dođe u memorijalni centar. Udar na identitet jednog naroda otvara prostor da se alternativa traži, pa možda i u blokadama cesta, možda u paralizovanju kompletne Republike Srpske. Mi to možemo i mi ćemo to uraditi. Mislim da je to do vlade Srbije i premijera Vučića da konačno postane Willy Brandt i da krenemo graditi neku bolju i prosperitetniju budućnost. Oni su kod nas uvek dobrodošli. Ja gospodina Durakovića doživljavam kao prijatelja Srbije, kao mog dobrog poznanika i on je u Beogradu i u Srbiji uvek dobrodošao. Ukoliko neko želi da se izdvoji iz tog civiliziranog dijela svijeta, onda takav ne može jednostavno biti bezbjedan. Mislim da je to do vlade Srbije i premijera Vučića da konačno postane Willy Brandt i da krenemo graditi neku bolju i prosperitetniju budućnost. Ja razumem.